Yeta promoter DM Swaga, one of the best here kandi nyino mweshongozi wanje. Unkora gina ubwire buringwa Mr. Slim. Mugamba ki bro? Urikiria magara. To ine shonga. Ine bazabu. Ndebire okobuzirahe nyaka nkebire 3. Wija watutira mu Miss Gwankore. Not so. Yes. Otuyenga hi Mr. Slim. Kosi ngabantura mu yongera ha sound gace. Ngabantura mu. Kongo kosi ngobo kumanya abantu bono mirimo yona. Yes. Abantu dufuna mu challenges zitari zimana zimwe kuma covid. Ikareke ibintu binji byabire bitagiremo. So na nyomu ngeremo ningendijo inokunakozira mu setback. Kwenda kuja kongera mu mbere bo misho tukakora umutindo. Ubuto baturi tandaka promotion tutanka gukora he 2018 17 Yes. Mushango kutarika uko ukanobera mbarara ukanobera by then. Actually I've never stayed in Mbarara. Just in Nijambu Noraba mubura. By then ukanobera Mpangara Kampala. Hey, All my life I've been in Kampala. All your life of you Kampala. Yes. Music jina mobile mpingana chini Mr. Slim. Ndenda kujikola consecutively. Kongana ko bari myaka. Ibenda active ninjani basa kubanga 5 twagita. 5 years. Active work. Yes, kuba exposed to music. Ndaka recording ninga kushanga. No like serious music business, serious business. Nimbali myaka nk'itano ninga mukaga. Myaka 5 ninga mukaga. Yes. Musugwankore nakeshongoruka. Okeshongurire kaika kariyo kakoraje munonga kandi bire challenge ziringa challenge atiko. Mr. Wangore akajeshongorera Kampala ingobera. Kongo of course tukajeshongorera bito baburengero ijoba kujeshongurire abanyankore. Yes, konge kwazira ndona nebaza no kwata Uganda yone. Yes. Because music iyo kandi language. Yes. Twereze makapera unka wishongorera yigura abantu bakuru. Yes. Kandi kamera njiri ya Slim Mr. Slim. Oko nkore niyo hakomoke birunzi ikambaga hamire akabona yogu ayitoke birunzi naye kana kiretara umutima akagurija utamwita tarukwijja akaraba kumushija koneka kumara ninyamizi Gwankore. Yeah. Yes, subire video nyari kuba abantu kana babuza video sure. Biri mu pipeline byinji Mr. Wangore video shayo na neta mutina hona project ezinde ziyo nizisha. Yes, kongo of course amantu kigatira Mr. Wangore mbeno abantu no bagambira ki iwe no uzagwa hi impamvu n'abakureba bakagira ngo gwe mwine nanka ngo atuyirokwe umkaye nyine ninka kwatwarebaho kuturaho abuzarwa bwanje ningo mukandunga mukonka isingiro niyo twafurikire kare mukaro gatungamo isingiro kayiyo na bukanga mukatojo. Yes. So ntumayisa bisingiro ni mwabona representative. Yes. Kabarumbinje kanta representative tampanika munonga. Isingiro inabeshongozi binje. Yes. Nkaba habo kumanya yo banywana ba nimanyanga instrumental ka producer nona interview yagamba unarigisingiro. Sati n'abandi bishongozi konkani ujye mu na Brit Banks. Brit Banks no manyigo wa Kampala. Yes. Nawe naruga isingiro. Yes. So nicecho kandi abantu nyose kubaza kubagambira no kushaba ngo bakongere bakuhagire. Turo twatamuze kintu. Kandi ndi maroko sateri neje no misho Kampala no kweshongora ninga kuba ke kintu yocereze kuba aho twaturiye. Music no nangogere ko mukabada ninga. Ece ni hero kikabaho ndi busy. Ariyo concert ya Reiki ndi kumanya aho kuba ndiko mundata koraga naje na timu yeye toka kwanda bagandikirire yeto bakakurunzira hungu mukore so reality ngureba ngo I'm not sure tell sure konga bakwika hobwire butakagire hare of course ndi supporting anga Reiki tukachite anga sorry Reiki kandi ya mtu of course ikintu na supportaje no inde kusupportinga. Yes, mbaye inde kusupportinga. Kaza yo kapa angole music tukatiteka higuru n'ubwo Mr. Slim kandi mbasha mwongere muhagire kintu kiteka ariko
yansharaho mu office nura mu interview twakora mu office aha kugayo nje kumanya za mukutuyona genda TikTok kore challenge za Apple za mukutuyona base kumusupportinga bisa sire babagize no basibura ko bagambira kuzaduka abagize nyongera kubagambira nti mongere kutwagira mongere kutukunda mongere kunda miziro wangu dina na project ziri yakuja mongere kutukundira kimwe nje kubahereze kirunje cyo kumusubiramo yes muteshe kubasa cyo bakusubira cyo nabaza kushtunga alhamdulillah Mr. Sirimo wa Mr. Gwakore